Si emping udah kayak ibunya, bagi mereka kemana aja diikutin, nemu makanan apa aja diminta tuh sama adik-adiknya. Ini lucu banget sih, kemana aja diikutin tuh yang emping itu, udah kayak ibunya. Si emping udah kayak ibunya, bagi mereka kemana aja diikutin, nemu makanan apa aja diminta tuh sama adik-adiknya. Ini lucu banget sih, kemana aja diikutin tuh yang emping itu, udah kayak ibunya.